teže. Prirodna sila protiv tehnološke teže. Za čovjekovo tijelo i povratak duha. Ovaj stereo, sistemski napad za povratak vida izgubljenog duha. Braćo i sestre, da li ste spremni? Mi jesmo. Glavne oružje u meni je zdrava siva smjesa. Olovka u ruci, komadi papira. Pa neće biti mira dok ne istrijebimo zlo. Ili zlo ne istrijebi nas. Zato budi naš glas, pronesi ovaj glas. Prvo zbog sebe, a onda zbog nas. Radosti majku, oprosti na brutali. Ali milioni sivih stanica u nepovrat su pali. Nestali u rupi kompjuterskog sistema u teškom. Informacija na planu. Čovjek gubi se u njima 24 puta u danu. Zarobljen u slici 3D planeta umjesto misli. Ima brzu vezu interneta. Da, ona misli za njega i dava mu sve. Pa evo malo baš neke postotke. 70% skidanja s neta. Umjetnost i sve drugo ostalo. Još malo nas je ostalo. Tvoji ratnici se bore. Ratovi traju za slobodne zore. Ali protiv nas je more mentala tehnologije. Što hoće nas pretvoriti u robove i zombije. Još malo nas je ostalo. Tvoji ratnici se bore. Ratovi traju za slobodne zore. Ali protiv nas je more mentala tehnologije. Od uma i zdrave sive smjese. Da kvadratne oblike satelite i veze. Ovo je atak, tamo pošte ploče. Na MP3 GMO-va. Braćo i sestre, stanite uz nas. Nema više strpljenja. Budite u fronti protiv globalnog zatopljenja. Braćo i sestre, stanite uz nas. Nema više strpljenja. Budite u fronti protiv globalnog zatopljenja.